Halo guys, kembali lagi bersama Rungkat Amuba Channel. Hari ini kegiatannya mau ngurak guys di lembur. Lembur di Nanjung, di Babakan Tengah. Margasi. Ayo meluncur guys. Ayo. Mana Pak Dumek aya teh liang belutna cing? Mana paling mana? Nah, cenah guys. Mang Ariel, jampean heula Mang Ariel. Sok. Biasa jampe apa? Tapi pikir mana biasa. Oh, ada soang guys. Suara meri eta teh tuh, guys. Lagi tanur ini teh jadi parenya enggak ada. Oh, babaan guys. Lanjut we tuh, maju kan deh. Cari liang anu raos geuningan. Oh guys, pergerakan guys. Tarik. Teras, tarik. Eta musik copyright. Nah, hanya kieu nyangutna. Belut anakan. Cing, tarik sealit. Ini lolos banget. Alah, anakan berarti leh. Kengeng Pak Dumek. Geuningan. Nah, guys. Mancing. Belut ieu nyangkutna ge guys. Oh, guys, tingali. Tinu ceuli. Alah, wadahna paus, enggak paus. Teh wadahna Paril. Jangan wadahna us. Wadah cenah. Belut sudah ada guys, wadahnya tidak ada. Alhamdulillah teh rekor 1. Ciliat dulu. Cing cenah guys, ieu tos menak deui liang. Liang keuyeub buah-buah ieu mah euy. Yang iya guys, liang keong. Liang keong cenah guys. Tuh guys. Ada yang nonton, siapa itu Ril? Gimana menuju di tanur yang ngarilnya? Ada heula guys, kayak disambung heula guysnya. Guys, yang nyangut nih guys. Alhamdulillah guys, strike Gelap kedua. Pelan-pelan tadi ditarik adeh. Ih, ngepost dia. Adeh. Sia muka anak kondisikan Pak Dumek. Muka anak kumaha Pak Dumek. Aduh, Adeh. Leleh lah pantang lah salit. Gelap. Leleh lah Pak Dumek kira. Alah. Warai guys. Ternyata di Babakan banyak juga ya belut. Wah, ini kebetulan tidak ada yang Ngelistrik ini ya? Nyetrum. Jahat. Tuh, Yang ngelistrik. mau keong juga ada nih. Ini apa tutut Ah, tah. tenang guys. Dapat Pak Dumek Ini sekali mah bikin Pak Dumek. Patrick ini mah bukan tutut. Patrick. Ih, cai kebeunang. Oh, ngelos ya. Kebeunang guys. Coba lagi nggak Pak Dumek kalau kayak gitu? Gak bisa soalnya nih ngejetru. Rawasnya. Iya urakna paling patut. Kumaha Pak Dumek aya? Ya pergerakan saya itu yang Nah, empul-empulan cenah liang na ieu mah guys. Cingan orang antosan heula. Pak Uci itu ya Pak Uci guys. Mana Pak Uci tuh? Pak Uci. Wah, tak kacire jauh. Sanusi ini ge keur motor. Motor racing. Ah, nama beres tanur jadi. Tayaan itu teh. Nah. Bisa boleh lah. Nih nyamut nya guys.